Kemm nieħu pjaċir nara f'dan l-istudju hawnhekk tfal Maltin ta' kull età, subien bniet kważi toddlers, ftit ikbar minn toddlers, anki toddlers jiġu hawnhekk jisfnu jkantaw. Kemm hu sabiħ li kieku tfal tad-dinja kollha jkollhom dan iċ-ċans. Kemm hu sabiħ li kieku it-tfal fl-Indja, fil-Kenja, fil-Ghana, fil-Peru, fil-Filippini ikollhom dan iċ-ċans, ikollhom dan il-lussu illi ommhom tibgħathom l-iskola tal-balet, tal-kant, tas-sfin, tad-drama biex jiġu fi studju hawnhekk u biex jgħinu lil tfal oħra juru t-talenti tagħhom.